ama 정하는 것을 주주인 생활 내차 그들의 Basleşiyor. Başka konuşacağız. Hala içeceğiz. Hangi uğraşsa bir mamut hapsiya. Hala mama değil. Hala starda değil. Adında kal. Ani may natakot ay hala siya. Hala. Ay hala siya. Hala ay yansıtıyor. Efendim bir şey ya. Ama kaçmışım bala. Arkadaşlarla diye Empire. Hỗ trợ xong rồi chuyển tiếp con đi xong rồi gì chuyển chú kalau bisa pilih xong rồi Wah, aku bosan begitu juga. Maksudnya kalau tinggal ambil baby, أنا بالنسبة شلون بالنسبة لوسم استرال. أنا بالنسبة عندي إنسو لغة ينادرة مني دوتشاتي لغة ينادرة وأنت شديد. باللي كان شيء. ولا يمنا دي الباوسة. Hello. Pangalawa ko tayo na nila dahil siya. Macam muda gitu. Macam muda gitu. Kita gitu. Okulda çıkıyor dedi çiğne. Sen tavsan. Gak gitu. Ngacau. Also wa. Ne sonra da diyeceğim. Cala cünyo ya. O da yavalere. Bakul işte. Kalau cuma selesai pala. Ini lah pala ranre. Tamam. Kalau cuma selesai. Ani piri kalau sore ama. 통화 중에서 뭐. 진짜 이거 공야고 차리샤. washing machine, fridge. That was a point I wish I. 신청을 찍으려 아니 dans le monde jaay fini ara DIY jadi moles apa mau notiso parang ni ya sago di tanga jaay ala ni个sago yi 총항 city 이 랑가 첨부 배 Regulars. Studio की रूम चिंगा पाला लगा DIY कर दिया ये मॉल स्टूडियो है मैक्स है DIY तो चलता पाला मंदिर ना लेसर Mandala geçiyor dedi ya. Ama eski çola gösteri. Ama ben sabah çok navalıyor. Şöyle yalan yok. Böyle tamam yok. Şöyle daha çola dedi. Anzo 我的 massage 当然吧。当我是
샀어. 가만히 쉬우시. 아, 너무 예쁘다. 아산따라 마루 모르나. Della sorda اشتهيني ما أجندني جاي خلاص أرى pani polis ako sa sukha asti midi ko dyan man 또出差서요其实接下来讲我这里来说那这小丽아니 이들이 있잖아 뉴와 요니 지나면서 제맛이라서 갑자기 알레르기다. 오늘 가슴 커피 작아지는 예시 그냥 없는데 너의 말에 Deep cleansing to remove dirt and impurities. Exfoliation to remove fat and dead skin. While the body relaxes, the face gets 저기 옆쪽에 하는 정말 출배실 수도 보건 집이 쉬어 나와서 직사를 몰라 있어 아니 막 무슨 소리야 많이 watching store 사사 정말 시선 봐 완전 좋아해 열심히 진짜 좋았습니다 버스에도 얘기를 해야 돼 버스 좀 맞아요 아니 러시아 आज बस स्टैंड जोड़सो अंदर बस जोड़ा जोस्तरा ओनी बस ती फुलिश तो सुचो युष्ट बस नेक्स्ट को दिया ये शुरू चीज़ तो बस को दिए अनि ये दों दारां समझाओ समझते नेक्स्ट मिक्सिंग तो एंड रुके हमारे अनि किसी बस अनि ये दों दारां समझाएं अनि समझलो ये दों जो चुना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना अनि जमीन ये दों ना चाहिए It's bright and nice